Reč ima narodni poslanik Enis Imamović. Hvala, gospodine predsedavajući. Zatražio bih ovom prilikom od Ministarstva za rad i socijalnu politiku obaveštenje o reakciji na nezakonitu i politički motivisanu suspenziju radnika u Novom Pazaru. Radnici Direkcije za izgradnju grada Novog Pazara su stupili u potpuno opravdani zakonit štrajk u trajanju od 5 minuta, štiteći imovinu svog preduzeća od zloupotreba i zahtevajući svoje zarade i bolje uslove za rad. Umesto ispunjenja tih uslova, njih 14 je dobilo suspenzije. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku je 17. maja ove godine naložilo poslodavcu, to jest Direkciji za izgradnju, da isplati radnicima sve zarade i naknade, a rukovodstvo ovog preduzeća to nije učinilo. Ovo nije jedino javno preduzeće u Novom Pazaru koje je dovedeno do potpunog kolapsa i ovo nisu jedini radnici kojima su uskraćena prava koja im po Zakonu o radu pripadaju. Alarmantno stanje u vodovodu, čistoći, sportskom centru, regionalna televizija Novi Pazar je postala partijski bilten i putopis gradonačelnika Novog Pazara. Radnicima u gradskoj upravi se izdaju nevažeće markice za zdravstvene knjižice. Iako im po zakonu pripada zdravstveno osiguranje, oni su primorani da iz svog džepa plaćaju zdravstvene usluge u bolnicama. O ovome sam već upozoravao Ministarstvo rada i socijalne politike. Samo nekoliko dana pred početak grejne sezone katastrofa u gradskoj toplani je tolika da je samostalno privukla pažnju i naterala Ministarstvo energetike i ministarku Mihajlović da ovaj problem tretiraju kao posebno ozbiljan i posebno alarmantan u Srbiji. I gradske vlasti, umesto da osećaju odgovornost za ovakvo stanje, oni posežu za diktatorskim metodama, obračunavajući se sa svima onima koji traže ono što im pripada. I sad ja pitam, šta da rade radnici iz drugih javnih preduzeća koji po 7-8 meseci nisu primili plate, kojima se godinama ne uplaćuje penzijsko i zdravstveno osiguranje? Kome i na koji način oni da skrenu pažnju na katastrofu koju su gradske vlasti napravile u njihovim preduzećima? Ja zato tražim od Ministarstva za rad i socijalnu politiku da zaštiti radnike u Novom Pazaru od samovolje gradskih vlasti, kako oni ne bi morali da štrajkuju i izlažu se riziku od suspenzija ili gubitka posla. Hvala. Hvala. Ja molim narodne poslanike da utišaju svoj govor kako bi čuli ljude koji postavljaju